Yo! Yo, batnem. A ka fet men? Nen lagay. Ek te problem men. Ki problem ou gen kon sa batnem? Mwen gen ka ou ta ou mwen chas la gen mwen vie chez pa jou gen. Pa kon se poko yo men. Kazi sa. Mwen gen problem baz. Zin nou sa pase men. Son vie nek mwen kwa se nan ou ta la men. Non vie Dominiken G20 men. Men non gen fey ni nek la men. Se di moun mou la men. Jom mwen di mou ale pi bien mouvel di mou. Mbeze kon sa mou sa vle di men. Ou ki sa mi se di kon sa Se batnem? di mou la gran pout. E pi bien mouvel di m la gran pout. Mwen pense se jouel mwen pa kon sa vle di. Ou kon nou sen do men anvan mbeze konen pou di m sa mou sa vle di men. Lem kwa za mi se pou m fe aksyon. Ok, kele do vin kote m pou m ka alo sa Mwen mwen di m sa mou sa vle di men. Ok. La lachon nou men. Mwen se men. Sa le de pou sa menm ki vo vin Pou sa m vini, mbeze kon sa mou sa vle di men. Sa vle di lan getman mon ade men. Mwen chane getman mwen patou mwen de man prop. A m vin la kay neg lan vin mandi neg lan konsese la getman nan ni jwe. Ba fit fey figi neg lan men.